O niguo gukuhanaga cukuru-ini wa Jamhuri guku Nairobi. Thutha wa arumiriri a muini Wegatũ Charles Jagua na uria urahuranira giturwa kia ubunge na tigiti wa Jubilee mwena wa Starehe kuregana na maumirira ma githurano kiu thutha wa mũmbunge wa ihinda rĩrĩ Maina Kamanda gutangathwo ari ta muhotani. Arumiriri aya matongoretio ni Jagua ni marurunganire imwe kwa imwe nginyagia giikaro-ini kinene kia Jubilee makienda kwaraniria na mwandiki munene wa kiama kiu Raphael Tuju. Jagua na arumiriri ake ni maugire ati niwe ukuhotanite githurano kiu mugaru na maumirira maria maniriirwo. Kwanza ni kuwashukuru sana kwa ile support mmenipatia kwa sababu najua tumeibiwa. Ule mzee mimi nilikuwa namheshimu sana Mugabe. Mimi sikuwa najua ni mwizi kiasi gani? Kiasi hiyo. No na kuri oguo kamiti ya guthikiriria mashira ma ithurano kiama-ini kiu ni yugire ati ni kurora uhoro ucio na ni kuheana itua riayo. Hau kabere mwandiki munene wa kiama kia Jubilee ni agwathanite githurano kiu gikorwo gicokerwo akiuga ati kiama kiu ni gigutigirira uge wa aikia kura na wateo na no muhaka githurano kiu gitafanio weru. Kungi na kwa muhuraniri wa tigiti wa kiama kia Jubilee Rachel Shebesh ni ahithukire ceceni-ini ya utari wa kura kiharo-ini kia Nyayo akiuga kuma na uhoro ati uici wa kura ni guthiaga na mbere. Kama mnafikia hapa ndio mtaibia boy. Shebesh ni aikirio ngono ni maafitha a borithi na kuhingirwo ceceni-ini iyo na thutha ucio kurekererio na erekera imwe kwa imwe nginyagia giikaro kinene kia Jubilee kuheana mateta make. Handu-ini ha Kameme TV ni njĩtagwo Wangui mwari wa Gathogo.